لە هەر وڵاتێکی پێشکەفتی گرنگێکە مازن دەدەنە زارۆکی و تایبەت ئەو زارۆکên پێتیبی کارên مرۆڤاتیە ئەوە ji بۆ گرنیژینە لەسەر لێبێن زارۆکên ئاوارە و کێمکردنا خەمە ئاوارەبوون و ئاسوارên شەڕیی لەسەر دیمێ وان ڕێکخراوە نوگاف بە هەفکاری دیگە ڕێڤەبەریە کەمپا کەبەرتوو لە پارێزگەها دهۆکێ ڕابم دەرێخستنە هەژمارەکە زارۆکا و گەڕاندنەوان لە جیهێن جودا چالاکی‌ها دەرێخستن هەلکەفتە ساڵانی ساڵا 2017 ما فردی هەلکەفتە vê sala 2017 salê em gernîjînê bêxîne selê vê van zarokên jiyaneka nalabar û gelek giran da cê me xîvetet henê ve em şayên vê ededî helbijeyên çînkî şanê me hinde bûn û eger ne ez hezara zarokê hene pêwîstî vêne û em dîsanê dengê xwe bilind dikên bû rêkxravê UNICEFê UNê û ew rêkxravê international vî barê zaroka da kar dikin hindekî ji bo caxwa 2017 terxan bikin bû van cure çalakê ku pêdivî bêne kirin bû alayên diyê derûnî yê nefsî van zarokê tenê ku piranî wan tûşî şûk û sedmên nefsî bûyîne li wê kara seta mezin ev zarokê te tûjbûyîne ve we jiyaneka giran da cîn bin xîvetgeh tenê em wekû berpirsên kertên kampa Kebertûdû em li gel zarokê hatîne vêrê bi harîkariya rêxerawa nûgaf ئەوان داخوازی کرد ژێ زارۆکێن کەمپێ گوتن گۆ بلا بێنە وێ دەرێ ئەو ژێ ئارمانجا مەچ بوو مەتخواست ئەو زارۆک هەندێکی خۆشبیرا بکەن وێ فەرمانە سەرێمە دەهاتی هەندێکێ لاوان دەرنەمینێ بیراوان دەرنەمینێ زارۆکên پەشدەربووی خۆشحالییا خۆ دەربرین داخواستکردن ku hevalên wan yên mayî jî bêbeher nebin ji van harîkariya betir girêngî wan bête dan لە خۆشەڵنگما و ئەمت حاجز بوون و خۆشەکەم بێنەوان دەرا گەلێکی خۆشە ئەمت حاجزم کەم بێدە و دەرەنگینم بیدەچن و نەخۆشەکەمە بێ دیمە بینەوان دەرا بەلیز گەلێکی دڵخۆشم بۆ ماشان و گەراتێکن و هۆزانات بێژن ئەگەر گەلەکە مشوان کەم با دەرکەون بینامە دەرکەوێ ئەمش ئاواریەت خۆش بیرا بکەن بەل گەلەکە ئەمت کێف خۆش ڕوو ئالۆزیان van salên borî qurbaniyên cora û cor bi dîvxwehêlanî û zarokên bêguneh jî bûyne qurbaniyên vî şerî tîrorî ji bo sevikirina xemên wan hejmareka zarokan hatine gerandin lê hejmareka zor jî bê beheribûn ji vê çalakiyê Ekrem Derwêş Alêbadînan Sat Duhok